Hello perlong apne so bhai phi shaka YouTube channel ka jonga bat menta ka sngi ngangi scam ba bun na pring jong phi ki perlok ba ka donut ka jong phi kra kende dik dik namar ba ngi kwa ban yo ya kini ka price ba lapan yaj da ka shiyung multi-purpose society bat kumbangil yo I ha por ka fast price ka de ka Tata Dumper truck bat ka baar kadai ke Jimny, bat ke third prize kadai ke Alto K10, bat ke fourth prize kadai ke Yamaha MT-15 brand new. Bat ki don haduk santali ki consolation prize kata kadai hakador peu hajar rengka. Tip manu la pring jongi ki ba don bok ki ban yo ya kene ke dampar. Namar baro ki ba hit ya ki lucky draw ki don la ke jong ke jingkermen. Bat don ru ki ba pos new bagi la yo ya kata dampar lekin saya yo klempep ya kena dampar bat kumbang ila ap naduk ki por bang ila thit ya kini lucky draw bang ila ap lupa ya kata por bakin penbena ya kini result lekin pen khalai ya kini lucky draw bat menta ka jan min in saya yo ya kata result yo la se de da pring jong phi ki prolog ki ba pe ya kini video ki ban saya yo ra ya kini dampar manu ban tim Reu tau yo ara ya kena dampar. Kala ban perkela ya kejing im kejong ha ka shiklep man. Salong beriu baru spa. Batu dan bok ke prolog ke bape ya kena video. Bapin yo ara sisa ya kena dampar. Lada pim yo ya kena dampar ru dan bok. Bapin yo ya kena second prize. Kata ke ke Jimny. Bapin yo balik Shanghai kat ke bag pisau mon ke jaka keleng-keleng. But ada pim yo ya kena second prize ru pinsa yo ya third prize kita gede Alto K10 but ba khat du gede ke fourth prize kita gede ke bike nadang yo tang gede ke bike ru khat no kalong ke jingkmen yang ni badang ngim yo ya gine baru sautli dan bok ba pim yo ya gene ke consolation prize kita gede ke dor ke ba 10,000 rangka namar haka bakhat du ladang yim yo igini du ladang yo tang kata ke 10,000 ru kat no kalong ke jingkmen ne ka labyang yangi namar ni pelut ta sispa tangka regin yo 10,000 toh parlok don bok bakin yo ya gini sibit janmin haka bakin sapan khalai ya gini lucky draw kublai sibun parlok